Ki kan hon ajeng ya rap khat wei tarik ukulan kot kelayok bansai biang salai teli ki wei pat kemet yap na pok krem deuyong 10 kilo ha umrong so ka bahap pok ka dima hosa ha asam da kane kejing lap biang ikini kemet yap kejing don jong kilanot baliyok bansai nak te krem kala kenjok mentas kesangut baro ki kan hon ajeng ya rap ki bakan thop nak tenat national disaster response force dan di NDRF harengkat ke state disaster response force dan di SDRF ki spy nak tenat Indian Army Navy bat Assam Rifle kad hadum ta kidang persiang berba banyak sei ki wipat ki met jung ki brew ki bala syate apok kete krem deuyong ka balangat ak jing silium hakat wei tarik kulan kot ak por kembasi beje san minit mensngi ki dekot ka NDRF apok jing lam jong inspektor RK Singh kliyok bersei no ya kemet yap jong wei urang ba ubakar teng usurat o yori lai penyus nam kata na syatra jong kene krem usurat udai nong sisnong jong ketila para ka bahap apok Sonitpur distrik Assam ka wei pat ka meniap ku beliau sei hakane kejuk kesngi ka dei jong ulijan mangar ar penus tem kerta na umrong su Assam ya kamet yap jong uru layok pensei na syatra do jong kene krem bat IT no skibor pulet ha ka banengkong kata ka pratorik kulalengkot ki kenhon ajeng rap layok pensei na kete krem doyong ya kamet yap ka banengkong jong ugang ka bahdur seret lai penus tem kerta ubadei nak snong rampur ka bahap apok ka Udayapur distrik ka Nepal hakapor prasa pesan mestep kini kidai na pedang ki babongut kinong tripar kibla sakot hapok te krem doyong na marka jeng slium kibla jena duk step jok ando tarik kulalengkot